Sekarang pukul 4.50 petang, on the way dari office. Biasalah jalan selalu jam. Kadang-kadang stres, tapi nak buat macam mana, kita harap ajalah. Sebelum balik rumah, kita kena ambil Aiman dulu. Hari ni dia balik asrama. Bulan puasa ni setiap minggu boleh balik. So setiap hari Jumaat petang kena ambil dia dulu, baru balik rumah. Okay, apa-apa pun hari ni tak masak. Kita buka puasa dekat masjid aja sebab dah malas nak masuk dapur. Okay, jom ikut saya pergi ambil Abi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي cewek kecil tu balik. Abi, anak petua. Abi, tengok sini. Duduk elok-elok. Ni Abi Aiman. Okay, let's go. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا